Znači, već 2 mjeseca čekate čuveni room tour. Hello ekipa i dobrodošli u još jedan moj novi video. Ja sam Mija i danas sam opet tu s vama i danas sam pripremila još jedan novi video. Ljudi, napokon novi video na YouTube-u. Mislim da je ovo najtraženiji video odavno na mom YouTube kanalu. Znači ljudi, poludili ste za tim videom, tako da evo, dočekali ste napokon i taj čuveni room tour. Znači sigurno 1-2 mjeseca čekate ovaj video, ali nije sve bilo gotovo, još uvijek nije sve gotovo. Fali mi jedna mala stvarčica, ali mislim da niste mogli više čekati, znači nema šanse. Tako da evo ljudi, danas sam odlučila da vam snimam room tour. Možda bude još neki live na TikToku, pošto ste me tamo jako puno tražili da vam snimam room tour. Nisam sigurna, svakako. Ja bih rekla da počnemo. Ima dosta za pokazati, tako da ajmo ljudi mi polako početi, šta kažete? Evo ako ljudi, kad uđemo u sobu, to nam izgleda ovako. Da ljudi, soba nije nešto full velika, ali stvarno sve stane. I ja bih rekla da mi počnemo odmah odavde. Ovdje imamo jedan predivan regal. Na ovoj prvoj polici zapravo imamo neke mamine parfeme, zato što mama imala želju da stavi njene parfeme na ovu policu, tako da sam ja bila dobra čerka i rekla može. Tu su neki njeni parfemi, ne znam, njene neki nakit, ali onda dolazimo do mojih. Mislim da možete vidjeti koji je moj omiljeni parfem. Tu su neki moji parfemi koje najčešće koristim, još nešto za kosu, tamo imamo naočale i tako te stvarčice. Onda dolazimo do ove police. Ovaj Red Bull nije trebao biti tu. Nema veze, ljudi, ovdje prvo imamo ovaj predivan paket. Znači pogledajte kako je divan, ovdje imamo neki gel za tuširanje, body lotion i tako te stvarčice. Ovdje inače držim maske, tako da ovdje imam i 2 maske jer one uvijek trebaju. Onda ovdje od iza imamo ovo kao sa Balkan Tube Festa. I imamo jednu fotku kad sam bila letiti. Ajme ljudi, nećemo to gledati sada, ali pogledajte vi to. Joj, kad se sjetim ljudi, imate i video na YouTube-u kad sam išla letiti, tako da to je to. Ok, onda ovdje imamo još ovako jednu policu koja se otvara i tu su mi samo neke stvari za školu. Sve knjige pobacam tu unutra da se to ne bi vidjelo. Onda ovdje imamo još neke stvari koje je moja mama kombinirala, imala eto želju nešto iskombinirati, tako da to je to. Ovdje imamo knjige koje se naravno nikad ne čitaju. Imamo ovaj predivan album koji sam dobila na jednom meetupu, gdje su sve moje slike s Instagrama i to mi stoji tu. Ovdje imamo još nešto nakita. Ovdje dolje imamo još neke mape koje mi trebaju za školu, većinom su prazne, ali da. Imamo još jednu ovakvu, tu su mi isto opet knjige i još ovaj kao stalak za snimanje, kad se slikam i snimam. Onda ovdje imamo još neki punjač, ovdje mi je kofer jedan sa šminkom. Htjela sam napraviti jedan giveaway s tim koferom, ali ja ne znam kako je došlo do toga da ja ne napravim taj giveaway. Evo jedan CD ljudi. Pošto stalno ste mi pitali kao odakle mi toliko CD-ova, di sam ih nabavila. Ljudi, vjerujte mi, ovih CD-ova ima svugdje po mojoj sobi. Znači soba mi je puna CD-ova. I onda imam tu još neke knjige. Joj, vidite Elizabetu! Ajme, ljudi, ko se još sjeća? Onda ovdje dolje imamo još adventski kalendar, jedan zvučnik, još par knjiga, bilježnica, sve što mi treba za školu, inače tu mi stoje sve knjige za školu. I onda ovdje dolje imamo još ovu policu sa kaosom unutri. Tu stavljam, ljudi, znate ono kad pronađete nešto što ne znate di da stavite i onda sve pobacite na jedno mjesto. To je moja polica za to. I evo, izgleda ovako. Ljudi, zapravo na policu stane jako puno stvari. Da, ovdje gore imamo još jedan gdje piše ovo kao Mija. Od iza su vam opet CD-ovi. Ljudi, rekla sam da mi je soba puna CD-ova. Onda imamo moj predivan YouTube play button i on vam je onako baš na sredini. Znači, on je morao stati tu. Baš se super uklopio po mom mišljenju. Da, ovaj Red Bull opet nije trebao biti tu. Ovdje imamo još neke ring lightove koje sad ne koristim toliko često. Ali eto, te ring lightove ne koristim tako često zato
što na ovoj strani imamo jedan veliki ring light koji mi uvijek stoji tu i samo kad snimam video, samo ga uzmem, uključim i to je to. Tako da da. Onda dolazimo do mog radnog stola koji izgleda ovako. Ovdje sad imamo ogledalo koje se može ovako i otvoriti. Znači onda bude ovako otvoreno. Bude baš ogromno. A može se i zatvoriti. Yes. Onda imamo i ova dva svjetla. To upalim kad se šminkam. Čekajte ljudi, sad ću vam pokazati kako izgleda kad upalim i to. Evo ljudi, onda vam to izgleda ovako i ja jednostavno obožavam. Jednostavno je divno. Pogledajte vi to. Ovdje imamo neku šminku koju najčešće koristim, ujutro. Imamo još neke ovako proizvode, kreme, beauty blendere i to je to. Ovdje imamo laptop koji mi treba za školu. Tu imamo još četkice, neki nakit, tako neke gluposti, sat. I da, da ljudi, što sam pričala da još fali par stvari. Ova stolica ne bi trebala biti ovdje. Htjela sam si kupiti novu stolicu, ali to nam još nije stiglo, tako da, eto, samo da znate, ova je već dosta stara i nadam se će mi uskoro stići nova. Ok, onda idemo dalje. Di ćemo? Ajmo krenuti do ormara. Ormar je inače ogroman. Znači, dok nisam imala taj ormar, dok sam imala stari, imala sam toliko puno mjesta u sobi i ovaj ormar toliko mjesta zauzima, ali ok, nema veze, barem mi stane sve od stvari, to je važno. Ogledalo je opet ogromno. Hello ekipa, evo mene. Da, ogledalo je ogromno, to mi je zapravo top, zato što trebam ogromno ogledalo i tako sam htjela zapravo. Sad ćemo otvoriti samo malo da vidite kako izgleda iznutra. Nemojte me džađati. Znam da mi da mi ormar nije jača strana, nećem mrzim spremati ormar. Ali da, eto, imamo neke hlače, majice i da imamo još ovu stranu. Tu su mi još ovako neki puloveri, neke veste i tako to. Onda od ispod... Ljudi, pogledajte moje fancy papuče, baš su slatki, jel? Ok, nećemo više. Onda ovdje imamo ladice, inače u ladicu nećemo sada dirati. Ne nalazi se zapravo ništa posebno, samo ove dvije su pune, dolje su prazne. Tamo još moram smisliti šta ću staviti zapravo, mislim 100% će se nešto naći, ali dolje su mi samo čarape, što još imamo kajševe i tako to vam neću sada pokazivati. Onda dolazimo do prozora, ovdje su mamine orhideje, znači mama nije dopustila da te orhideje dođu na neko drugo mjesto, kaže ne, one moraju biti tu u tvojoj sobi, tu imaju dosta svjetla, tu je mjesto za njih. Rekao ok, meni ne smetaju, izgleda lijepo, tako da imamo ove dvije orhidejice. Ovako nam to izgleda, inače tu obožavam snimati tiktokove. Onda dolazimo do mog kreveta, ljudi, isti je krevet koji i u zadnjem room touru. I onda dolazimo do ove special dekoracije za koju me svi pitate. Znači, u svakom live-u to mi bude pozadina i uvijek dođu pitanja. Pa evo ljudi, znači gore vidite lampice. Poslije ćemo upaliti lampice pa ću vam pokazati kako to full izgleda. I onda sam polijepila CD-ove. Na ovim nekim CD-ovima vidite da pišu neka imena. Ako se pitate koja su to imena, to su vam imena giftera sa TikToka, znači snimam live-ove na TikToku. I prije, dok mi je tu bio radni stol, pisala sam svakog giftera na jedan CD. Tako da, eto ljudi, ako me ne pratite na TikToku, obavezno me zapratite. Tamo se zovem _mm.mia, svaki dan snimam live-ove. Tako da da, ljudi, vidite da neki CD-ovi skoro otpadaju, tako da ja uvijek moram doći ovako do njih i stisniti ih kako mi ne bi otpali na glavu dok spavam. Inače, kako sam došla na tu ideju da polijepim CD-ove, pa htjela sam neku fora pozadinu za snimanje dok snimam TikTokove, dok snimam live-ove. Gledala sam malo po trgovinama šta ima, ali nije bilo ništa da bi se baš svidjelo i nešto da još nije viđeno. Sve su bile onako samo neke pozadine glupe, što je već staromodno. Tako da malo sam gledala po internetu i došla na ovu ideju.
Tako da, eto ljudi, obavezno mi pišite u komentarima kako se vama sviđa. Mislim da je jako originalna. Ok, onda dolazimo do... Kako ovo da nazovemo? Ljudi, ja vam to zovem štangla. Šalim se. Kupila sam ovo u Ikeji i tu mi stoje jakne. Znači imam ovako jakne koje trenutno nosim. Mislim, od ovih svi nosim samo 2 jakne trenutno. Imamo još neke vestice. Tako da. Ovdje imamo još i moje torbice. To sam danas sve sređivala, ljudi, kako bi vam mogla lijepo pokazati. Da, idemo sad upaliti i lampice. Ljudi, sad kad smo ugasili svjetlo, sad ćemo izabrati koje lampice. Pogledajte koliko ima raznih ovih opcija. Znači ima baš fora stvari. Ali ovo mi je malo i strašno, ljudi. 10 minuta stoji me, ja bi poludila. Zamislite šta se misle ljudi vani kad vide kroz prozor ovo. Gasi, to mi je bolje. Evo, ovo mi je baš lijepo. Ili ovo. Nekako atmosfera bude baš fina. Evo, sad ćemo ostaviti, koje ćemo staviti? Ajmo, ne ovo. Ajmo staviti ovako, samo nek stoje. Di smo stali? Aha, idemo tu dolje. Tu dolje mi stoji još samo torba za školu. I moj stari prijatelj, koji se trenutno naljutio, inače mi je stavio na krevetu, ali sad nemam dosta mjesta, tako da njega smo smjestili ovdje i mislim da mu je baš fino ovdje. Onda ljudi, još jedan mali detalj su ove tablice. Nekima je to fora, iskreno meni je bilo fora, nekima je to bez veze, ali eto ljudi, imamo 2 tablice, Njemačka, Berlin, inače živim u Beču, ali eto, tablice su Berlin, nema smisla, ali dobro, što ima veze, barem fora izgleda, zar ne? Tako da, eto ljudi, to bi vam zapravo bila moja soba. Još jednom da vidite. Nije nešto prevelika, ali meni preslatka i obožavam ju. Znači, ja sam se u nju zaljubila, najviše vremena provodim u njoj. Otkako sam dobila sobu, ne izlazim iz sobe. Ukućani me jedva vide. Ne, šalim se, ljudi. To vam je bila to moja soba. To vam je bilo to. To vam je bila moja... Što sam ja htjela reći? Svakako ljudi, to vam je bila moja soba. Ja se iskreno nadam da vam se svidjela. Eto ljudi, da sam ja uspjela snimiti taj čuveni room tour. Sigurno jedno 2 mjeseca sam stalno govorila sad ću, nikako da stignem. Svakako čekala sam ormar da stigne i sad čekamo još stolicu. Kad dođe nova stolica sigurno ćete vidjeti ili na TikToku ili na Instagramu. Tako da obavezno me zapratite i na TikToku i na Instagramu. Na Instagramu se zovem mm.mia1. Na TikToku se zovem _mm.mia. Svaki dan snimam live-ove, tako da eto, jednom se i vi pridružite. Eto, meni je bilo drago da ste gledali ovaj video do kraja. Ako vam se svidio, obavezno ostavite jedan veliki like. Prijavite se na moj kanal kako ne bi ništa propustili. Evo, sjetila se mi objaviti video nakon 2 mjeseca. Šalim se ljudi, obavezno me zapratite. I ja bih rekla onda vidimo se u sljedećem videu ekipa. Bok!